mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zigishakisha uko zakoze imitwe y'intoki kuri uranium itunganyije ya Iran, hasohotse amakuru avuga ko iki gihugu cyamaze gutwara ibiro 13 n'igice bya uranium itunganyije yo muri Venezuela. Ibi bibaye nyuma y'amezi 4 igisirikare cya Amerika gikuye ku butegetsi Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela ndetse akajya gufungirwa muri Amerika, agasimbuzwa uwari vice president Delcy Rodriguez. Kuri uyu wa gatanu, Minisiteri ishinzwe ingufu muri Amerika yavuze ko ubuyobozi bushya bwa Venezuela aribwo bwabemereye gutwara iyo uranium ingana n'ibiro 13 aho yakuwe mu kigo cy'ubushakashatsi ku bya nucleaire mu nkengero z'umurwa mukuru Caracas. Ikigo gishinzwe ibya nucleaire muri Amerika cyavuze ko operation yo kuvana uranium muri Venezuela yakozwe ku bufatanye n'ibindi bihugu biri mu Bwongereza, Venezuela na Amerika by'umwihariko. Ni igikorwa cyiswe intsinzi mu isi itarangwamo intwaro kirimbuzi, niko Amerika yavuze. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomike kivuga ko uranium ya Venezuela yakuweyo mu mahoro, ibanza kunyuzwa ku butaka, ipakirwa mu bwato kugera igejejwe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu ngubu ibitse mu bubiko bwa Minisiteri ishinzwe ingufu muri leta ya Caroline y'Amajyepfo. Ntabwo bizwi niba ubutegetsi bwa Venezuela bwaratanze iyo uranium ku bushake cyangwa se ku gitutu. Icyakora ikizwi neza nuko ubutegetsi bwa Donald Trump bwaburiye President Delcy Rodriguez ko niyitwara nabi kuri Amerika azabona ishyano rirenze iryo Maduro yabonye. Kuva Maduro yava ku butegetsi, amasosiyete akomeye y'Abanyamerika cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na petrol yatangiye kwemererwa kujya muri Venezuela. Abategetsi batandukanye bakomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika batangiye kugirira ingendo muri Venezuela, nk'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA ndetse n'abandi. Ambasade ya Amerika muri Venezuela nayo yarafunguwe mu gihe ingendo z'indege zihuza ibihugu byombi nazo zasubukuwe. Iyi uranium Venezuela yahaye Amerika ntabwo yavuzwe cyane, ndetse no mu by'ubutegetsi bwa Amerika bwashinjaga Nicolas Maduro ibya uranium nta byari birimo. Byagenze bite ngo iki gihugu kigere ku bushobozi bwo kwitunganyiriza uranium? Reka tubivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo jus, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan_machine.com. Uranium yakuwe muri Venezuela bivugwa ko ikomoka mu bihe by'intambara y'ubutita. Ni uruganda rutunganya uranium ruyikuramo ingufu z'amashanyarazi ndetse n'ibindi binyabutabire byifashishwa mu mirimo ya gisivile, rwubatswe mu nkengero z'umurwa mukuru Caracas hagati y'umwaka w'1950 n'1990. Minisiteri ishinzwe ingufu muri leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko uranium bakuye muri Venezuela yari itunganyijwe ku kigero kirenze 20%, bivuze ko ishobora kwifashishwa hakorwa intwaro z'ubumara. Amerika ivuga ko nta kintu iyo uranium yari ikimara muri Venezuela kubera ko ikigo cyayikoragaho ubushakashatsi cyafunze imiryango mu 1991. Kwibika muri Venezuela
Amerika yabyitaga ibyago bikomeye ku mutekano ngo kubera ko itari ibitse neza kandi ikaba yari mu maboko ya leta ihubuka ya Nicolas Maduro. Bivugwa ko Amerika itagiye kubika uranium ya Venezuela, ahubwo izajyanwa mu ruganda itunganywe hanyuma ikorwemo ibindi binyabutabire byakoreshwa mu buzima busanzwe. Ntabwo ari ubwa mbere Amerika yihaye akazi ko kuvana uranium itunganyijwe mu bihugu ivuga ko bidakwiriye kuba biyitunze. Minisiteri y'ingufu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko guhera mu 1996 bamaze kugarura ibiro 7,350 bya uranium itunganyije bivuye mu bihugu bibarirwa mu binyacumi. Nubwo ibikorwa byo gukora ubushakashatsi kuri uranium Venezuela yabihagaritse mu 1991, ubutegetsi bwa Hugo Chavez bumaze gushwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2009 bwatangiye gukorana na Iran kugira ngo basubukure iyi gahunda. Icyo gihe inzobere mu bya nucleaire muri Iran zageze muri Venezuela kugira ngo zibafashe kumenya ibice bya Venezuela bishobora gucukurwamo uranium nyinshi. Icyo gihe byahangayikishije ubutegetsi bwa Amerika yoborwaga na Barack Obama kubera ko Iran byavugwa ko yabirimo gukora igisasu kirimbuzi, bityo ikaba ishaka kubyinjizamo na Venezuela cyangwa se ishaka gukoresha uranium yo muri Venezuela muri ibyo bikorwa. Icyo gihe Perezida Hugo Chavez wayoboraga Venezuela yumvikanye avuga ko ntacyo bitwaye kubana neza na Iran kandi ko Iran ifite uburenganzira busesuye bwo kugira inganda zitunganya uranium. Mu 2009 kandi byatangajwe ko Venezuela na Bolivia byari mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo byagemuriraga uranium igihugu cya Iran. Icyo gihe byavuga ko munsi y'ubutaka bwa Venezuela harimo toni 50,000 bya uranium idacukuye. Ubusanzwe uranium ni ibuye ry'agaciro nkandi. Mbere na mbere riracukurwa, aho kuri ubu ngubu ibihugu bitanu ari byo Australia, Kazakhstan, Uburusiya, Canada na Niger byihariye 65% bya uranium yose icukurwa ku isi. Uranium yimaze gucukurwa ijya kuyungururwa igatandukanywa n'ibindi bitaka cyangwa se amabuye byavanye mu butaka. Yimaze kuyungururwa hasigara igisa n'ifu y'umuhondo kigizwe na uranium ifashe cyangwa se ifite concentration iringaniye izwi nka U308. Iyo fu y'umuhondo ijyanwa mu kindi cyiciro kizwi nka conversion, aho yongera gutunganywa imyanda yose ikavanwamo hakongerwamo ikinyabutabire kizwi nka fluor. Ibi ngibi bikora ikindi kinyabutabire cyitwa hexafluoride d'uranium UF6. Kugeza kuri uru rwego uranium iba yahindutse gaze, ishobora gutunganywa ikagenda yongererwa ubukana gahoro gahoro. Uko ya gaze ya UF6 igenda yongererwa ubukana, birushaho gutuma uranium irimo yegerana ikarushaho kuba igifute, ari nako biyiha ububasha bwo gutanga ubushyuhe ku kigero gitandukanye. Iyo uranium itunganijwe ku kigero kitarenze 20%, iba ifite ubushobozi bwo kwifashishwa mu nganda zitanga umuriro w'amashanyarazi ndetse no mu bundi bushakashatsi bwa gisivile bukenera icyo kinyabutabire. Icyakora inganda nyinshi za gisivile usanga zikenera uranium itunganyije ku kigero kiri hagati ya 3 na 5%. Hejuru ya 20% uranium itangira gufatwa nk'itunganyijwe ku kigero cyo hejuru cyane, ariko itunganyijwe ku kigero kirenze 60% niyo iba ishobora kuvamo ibisasu kirimbuzi. Uko concentration ya uranium yiyongera niko byorohereza inganda zikora intwaro kirimbuzi gukora izitaremereye zigera kure kandi zoroshye gutwara. Kuba Venezuela yaremeye guha Amerika uranium itunganyije yayo ni ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Delcy Rodriguez bwamaze kuyoboka Amerika. Nkuko twigeze kubigarukaho, nyuma y'ifatwa rya Nicolas Maduro, abanyamerika basa nkaho aribo bayobora Venezuela, ndetse Donald Trump yigeze kubiteraho urwenya avuga ko ari we perezida wa Venezuela. Kugeza ubu amwe mu masosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gusubira muri Venezuela, andari mu myiteguro yo kujya gukorerayo nyuma yo kubona ko ubutegetsi bwa Delcy Rodriguez bwumva neza Amerika bitandukanye no kugiye cya Maduro. Ikinyamakuru The Wall Street Journal gerutse gutangaza ko sosiyete nka Exxon Mobil, XOM ndetse na ConocoPhillips zicukura ibikomoka kuri petrol ziherutse kugaragaza ubushake bwo kujya gukorera muri Venezuela, mu gihe mu mezi ashize zagaragazaga ko Venezuela itaraba igihugu cyiteguye ku buryo abanyamerika bahizera. Sosiyete itwara abantu mu ndege American Airlines yerutse gutangiza ingendo zihuza Amerika na Caracas. Perezida Rodriguez kandi yashyize mu bikorwa bimwe mu by'ubutegetsi bwa Donald Trump bwamusabye nk'amavugurura mu butegetsi. Kugeza ubu imyanya 32 muri guverinoma yahinduriwe abaministre, ndetse guverinoma ikurwamo abasirikari bahoze bayigize ku bwinshi. Icyakora bivugwa ko Rodriguez asa n'uri mu mibare nk'iy'Ubushinwa, gukora ibishimisha Amerika ariko mu gikari agakomeza politike yihariye yo kubaka leta ya gisosialiste. Bigaragarira mu kuba bamwe mu bahoze ari bikomerezwa muri leta ya Nicolas Maduro ntaho bagiye, nubwo bigijwe nyuma y'ahagaragara bagashyirwa mu myanya idatuma bagaragara cyane. Urugero ni nka Diosdado Cabello
ukiri mu mwanya nka minisitiri w'umutekano. Hari kandi Vladimir Padrino Lopez wahoze ari minisitiri w'ingabo, kuri ubu ngubu akaba yaragaruwe muri guverinoma nka minisitiri w'ubuhinzi. Ishyaka United Socialist Party of Venezuela rya Nicolas Maduro niryo rikigenzura imyanya myinshi mu butegetsi, kuva mu nteko ishinga amategeko, polisi, igisirikari, inkiko no mu nzego z'ibanze. Nka leta 24 zigize Venezuela, abaguverineri 23 nabo mu ishyaka riri ku butegetsi. Icyakora mu bijyanye n'imibereho y'abaturage ho bigaragara ko atari byinshi byahindutse mu mezi anashize. Agaciro k'ifaranga rya Venezuela rizwi nka Bolivar ko kakomeje kumanuka, aho mu mezi anashize kagabanutse ku kigero cya 36%. Hari bumwe mu bufasha Amerika yahaye Venezuela burimo no gukuraho ibihano na za embargo zituma ibicuruzwa bitagerayo. Icyakora ntabwo yigeze ifasha banki nkuru y'iki gihugu kubona amadovize ahagije nk'uko abanyamerika babikoreye Argentine. Imishahara y'abakozi yakomeje kubiyanga, nubwo guverinoma yemeye ko abakozi izajya ibongerera hagahimbaza musyi k'amadolari 240 buri kwezi. Ariko ibyo abakozi bifuza ni ukuvugurura umushahara fatizo ukajyana n'igihe. Nibura umuryango w'abantu 5 muri Venezuela ubarirwa ko ukoresha nibura amadolari 610 ku kwezi yo guhaha byonyine, ubwo wongeyeho icumbi ndetse n'ubwikorezi byaba bindi. Kubera amadevize adahagije, serivisi nyinshi ziracyakora nabi muri Venezuela, nk'ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu, uburezi, ubuvuzi n'ibindi. Abaturage barenga 8 miliyoni bari barahunze mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro ntabwo baragaruka mu gihugu cyabo kubera ko bemeza ko ibintu bitaramera neza. Perezida Rodriguez kandi ashimirwa ko yavuguruye amwe mu mategeko y'ubucuruzi n'ishoramari muri Venezuela, akemerera sosiyete z'abanyamahanga kwinjira zikaza gukorera mu gihugu, ndetse harimo gukorwa isesengura rishobora gusiga byinshi mu bigo by'ubucuruzi byari mu maboko ya leta byeguriwe abikorera. Delcy Rodriguez anashimirwa kuba yaragaragaje ubushake bwo gufungura abarenga 2200 bari bafungiwe muri za gereza, cyane cyane abari bafungiwe impamvu za politike. Icyakora bikavuga ko hari abandi barenga 400 batararekurwa. Uko biri kose, ubutegetsi bwa Perezida Rodriguez Delcy bubanye neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ikurwaho rya Nicolas Maduro, nubwo byasize umujinya mu mitima y'abataravugaga rumwe na Maduro. Bari biteze ko aribo bazahabwa ubutegetsi, bikarangira buhawe n'ubundi agatsiko kabahoze bungirije Maduro. Aba bashinja Amerika ubugambanyi kubera ko nk'uwitwa Maria Machado yarizeye ko ari uzahita aba president, ariko bihinduka ku munota wa nyuma. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje, naho utaha. Ntabwo twari twarigeze duhangayikishwa n'ibiciro ku isoko nk'uyu munsi. Abacuruzi bose bafashe icyemezo cyo gukuba inshuro nyinshi ibiciro by'ibicuruzwa byabo bose, usibye magaza cyangwa se iduka rimwe ryonyine muri Kigali, Kigali All in One Shop. Iri ni iduka rinini riri rwagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya GF Plaza, inyubako iteganye na Kigali City Tower. Kigali All in One Shop iri muri etaje ya 5 muri GF Plaza. Aha niho ibitangaza mu birebana no guhaha bibera, kubera ko hano ntabwo bagurisha ibicuruzwa gusa, ahubwo bagurisha ibisubizo ku biciro utatekerezaga ko bikibaho. Ibikoresho byo mu gikoni nk'amasahani, amatase, ibikoresho by'abana, ibikoresho by'isuku, imyambaro y'abakuru n'abana, ibikinisho bitandukanye by'abana, imashini zoroshya akazi kandi zikakihutisha mu gikoni, intebe nziza zo muri salon, ibikoresho bya siporo nk'imipira yo gukina, imashini zo muri gym, amasakoshi meza y'abadamu n'abakobwa, byose ku giciro gito cyane. Abafite ubukwe, abashaka gutanga impano cyangwa se abakeneye ibikoresho byinshi cyarimwe, ni muduhamagare cyangwa mutwandikire tubategurira ibyo mukeneye byose. Mwe muze mubifata gusa, nta byo kuzenguruka mu iduka ufata kamwe kamwe. Ibyo ushaka byose turabifite kuko turi All in One Shop.